Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithite orina ntuku njega iri Alhamis tariki 26 muri Jojo 2026 bita wakabwe mutharimi monaniri wetu na jire mathithio ni Paul Gujiri ni jama ingi jerato kubanganiritie na ritho retu rikianganga kona mbwembwe cia siasa ira igethira igekujirwa kiri NDC ya kiama kia ODM oriria koti rikitie kwithira mukundia Rompio Edwin Sifuna na mantu yegie nkujanio isha utongeria bokema giti kia mwandiki munene kana Secretary General wa kiama kia ODM retu ni ritho rikethira rikianganga na gutigira nire kumurika inya murumo jogi siasa obura biama bigwitana mbere kuibangania nontu bokiuthi kia 2027 nabo asiasa bagitonya kiring kinyangano ni ilengone ontuko tuko kia na tuka bonde ni baumite Nandi mujimune jo Nairobi ni baku ya mashinani na bakiruta matemo ya gisiasa indi bitigiria twambiririe na mbwembo se siasa gitikia ungavana county ya Meru ntukwinkai nyuma ya DMK kiogora gushumiria akutharikira mutumanto ethingia akimwira akundira kaune kamwe na kawira mwangaza ningi mithikali nturi wa RCS wa oremi akiuga mugongo jwa Meru juithirite jutiko kujira maugaruruku na witi na mbere kirutongeria bo bwangavana nto ethingia nande asiasa akumantere cia yembe na akari kumantere cia yembe ni batharekirite mithikali nturi na DMK kiogora baki bameneria nikira bakuga ni igeria kunyogoria rutingo gwa thirikari ya mutumanto ethingia ni ripoti ya mukiri onkonja. Akari atongoria ba matura amwe na atongoria ba kisiasa kumembe ende ni bonokete kuolotela kiara na wikire manyere wari waziri wa urimi mithikali nturi bakuote witina mbere buomba kwithira kiretera Meru kaita karari waziri ona kinyarera ari mutongoria wa Meru ende kintu mbere kwithira kireta ntere yina ukibaukira kiawe na riu bakimuria ende kai mutuma kanyombe kwithira na kuritira Meru ngwe na komba kwithira kimutirikiria na nareke na mantu ya usokariko ringi akiwati na kwende kiangavana nkiromba lentore areke kuria tutwe mwana nonto imukuru akoro barabange bare mbere thaiya bakarinde bakeya na kirira barabaritabo baringa bo siasa meakera baringa kaba kwa anto barabange kirira ende owa lentore obati okaria mutumande we mwaya kirira okari yethe utebati kwithira we murumanga kana mwetelia manto ya kari nonto imwanoku so bila lentore ambito toretera miaka 20 nige baokie kiawe na nyotha ino kiaretete na nyantu kurara mucemanio yo DCP bila baratiere ne nkobia na tisa amini ne nkobia na tisa tiandiki atia DCP so yeyo maendeleo ya lentore maendeleo yange lentore ra toretere aikwazi yes na turetere mboleo ya ntiri so mayera ya ntiri aturetere kyo maendeleo ya lentoretere atia aturetere inkwenda amenye o batu mutumaito mungita mukono boya muno kwa tungombe tora wete njeji otureno nao na gotebio turetaira nao no goyange baine begere ntua leito musera kaito ndekera murungu na ngoromba kinya tomeria bakanite bonde bete bareria mugurule ntore musiari yake aweta asiara mwana okena kana kala ake kakura ko tora renge guantebe la mwana eteni ono kawete terenge wesoka ira kweyereira bya mwana na byoria pura ngoromba ngabana na akoro barabange ba Meru iboke aro akoro bara anene ba akora Meru re basoka aro ne kwa yana betu kirira kaitene kaukiria atongoria ba kisiasa na boni bonekete ucokeria DMK kiogora nontu bo miambo iyo irararitire akuwatuti mwanya wa ngavana mutumantu ethingia na ura wari kuo ngavana Kawira Mwangaza bakimurikethire na mantu yawe kiumbe nombe kwithira kiumira na wikante tu iwerune ende thaite kaita kawe kakuolota ngavana mutumantu ethingia okia kulole nontu DM kiora no endetie musoni wa endetie na kenda Kawira ana akarania Kawira na mutumantu ethingia uteno areta ethira mutumantu ethingia na bisarakasi bira Kawira aria bio no teno arethira ngombe mo ekerieta gutethia ntunture ne 10 otwira wo githira ikoti na kithikoti Meru county no ntumantu yo kwaria ntwitikania ayo nya tutubutha cia oversight na itukumya bura kuwita so yakwitha ku interesting we nacio be clear and be clean. Mheshimiwa DMK
ndimwire Meru iko sawa sawa na ngavana Mutuma Ntwethingia batu bitu aruyaira na kawira ikuremo kuruta ngui DMK yageanjia ward kuma twe kuruta kawira iturutite ngui nyingi muno na turi antu banjia batu we appreciate bora ngavana Mutuma kwethi natwe batu twe members of the county assembly tukaendelea support thirikari ya Mutuma Ntwethingia na tutumeo compare Mutuma na kawira hata kidogo na muthia kiragari babetariria witina mbere ngavana Mutuma Ntwethingia aretete akaunti ya Meru sibitari tware Nyambene yoketo wandi ya rume yene itanda 70 na twina ngatho cionthe kiria wa ngavana twemwira a pull up the socks etithie Meru eto na mbere na kaiba kelele kiria kuringwa nikia Mutuma atarirwo ni Murungu oya ura Daudi ayetorwe mauta ni Samueli nikende yotethia ana ba Israeli are muntu wanduketwo ni kuigwa akatangwe endongi kire baba inyuma yetu na bara bakeya kweya baikumiria ngui ya Mutuma na Mutuma ethiritwe ngui ni tukona mantu maingi muno yakiendelea amani iko Meru na Meru iso sawa Nikiripotera Meru TV kumembe mbita mukiri ankunja na ndi gikundi gituike kithirikari kuma nteresha akachio ni shugumbunge kia Igembe South nibetiriti na mbere kuthomithia akari na arimi kuma maturene mantu yeigi ogwati bwa kurima itetemene na miuko-ini ya roji na ndi niboriti arimi giteneriria mbura baithire bari na umenyeri bwarera na njira ya kwanda miti ya untwire ni riboti ya Murethi Waba Inge munono mpaka to yanto tezo tona bya kulambura teganaga no to ya to kengara ya to meta myarga minge mbura ke gitoka ene no vena to ya to kengara ro ya ba to ite ba yena ro to ko na to serio na ninge to tona mundo to bya tere ke dima ke to anda mete ba no bo na idima biota aetwe ya to sumbo ko go ngende je so to ira ira twe ende diga to kolombo ta binya ba to ne diego to ko anda mete nya ba to te boka to ya asiari Kikundi kimwe kia akari na aturi bantu amonde na ya kanuni wondi ni kiumirite na kuithondeka na guthigura tiri aria kiumirite na kuga kio gikanda mitinde ni ithima bira bia tutukangire nuntu bwa kwaga miti na nyingi kwinyangwa ni antu kwandirwa miti iria ikucagia ruji muno iria ikeja minywa mai kumara kuna utione nyanya rio twa utione tunguru gyo twa nonto kwithia mera yetu yari miro yonde nethira ndui na kwinyilika kwa andu amebao mauta muno ni baba ri ukuine wa mirierite twitite kwitha nya tukithira igwa cia rui niro twaonere katufome kundiki tuwita ndemera water catchment areas maintenance committee na twikuthithia kundiki itwonere munene nikenda noya umpa gutwitikiria tumbo mwatirie ngui eje kwanda miti ithimene na kumenyera ithima no ithima antu bakurema ithima gwatuika ithima ibitirwe kithunu bitina matika na gintu gyo kunikira kithima gikundi kia andite mitinde na ya ithima byukinya bitano amwe na itetema na ndi baurite thirikari nikende komba gutonyera na kubatetheria nikende komba kubonia miaka ya ithima bibi na bombe kwanda miti na o amwe na kwirigira antu iba andre miti merene na kwiria bange bairia mere no tuiganega nya twana tutona ko etiri nya twithete skuru no ntwa guthira antu baetherie mere iyo batutetherie nya gira antu baba alandi nikenda beje batu ikira ithima bwega nikenda tuminya nara tukwanda miti tutikeje kutonya mundu ne jwa mtu tuja kuleta na thina uguni tukuromba anene betu nikenda batutethie na MCA wetu Mugambi chairman na watonyere mantu ya muno nitukumuromba gwa isumari nene atutethie buruni tontu bwa kwithirwa nitwarire tutukone gita twitite ukeja kwaririo ukeja kuona kethwa ni miera yonthe yarimirwo na gutiona kamuti mwerene ningutikia nitwandite miti ithimene bibingi nikenda tumba kuona kethwa mitira ikamenyereka nikenda yumba gukunikira ithima bietu uguye ntukira batu tukuromba tukarija gikundi ki katukuromba yani atongoria betu bara bari imbere yetu jauntu sibu na sabusibu kiburi bena munene misubu batutetherie nitontunye thina bietu biongwa na kimyankene na thina ntunye tukagwa bire bora bidutangi babitutemana ni kweresa
Kirukundi kirombete akari na aturi baria bathiurukirite nduji na itetema bombe kumenyera nduji iji na batikande miti ya mibau na nkuruki mono kuria thirikari ya Meru County nikende komba gukuranga mibau iji ile kunyoru iji ko magaria ndigurwikagia Rwanda tokera ya venero no kethima kege atoki andro mibau royo watweka ngaro kungala na iko arete toteko ona rwero kunywa tureya kore moto gasinya bya kurwera ari tabagacia irio tire tezeragia kuika ruji muno kwina mikui miare na nyamirangi na migumo na mitegete na mitomboro mitewi yonde ni jayo tukwandaga thai iu ni tezagiria muno kuika ruji. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe mawa kagitu na kau wari mujumbe wa kaunti ya Meru Florence Kajuju na uriti thirikari kwithira ikiagirithia na mpwempwe mutaratara joguruta mari ya asara kiri arithi kumandwanda ciatiania na yembe ni onyambene baraba ithirite bagi tala sarainene nyuma ya wamba bwandithia na ikuo bia endwa bao nkirukine titena mbere kumenere kira akuga ni obisi ya mujumbe mwekuru kurema gukuthira ikundi mwanya kigina ningi kureta maugaruruku ya bata kiri ikundi B orida aitirite akiringira ndebe kiri gushwakura cia mujumbe mwekuru 2027 report ya mwende Olaibone. Ura wari mubunge wekuru wa mbere kaunti ya Meru Florence Kajuju na ririte wagagia bokari burabutite na mbere kaunti ya Meru muno wamba bondethia akiuria tongeria kwitharathara kiruntu bokinya kethira thirikari ni uite ni kurwa nabo akiwa Meru ni banyamarite kwa kaita kara yana bamo baite ya uturo bo bangi beti wa barenke mikeo buru tubeti baumiete sana dene ya Meru County ni kweta batigania kwa ya bore ature thai weta Igembe itombete kuona ng'ombe nyingi tii sana watu ikainya baraene ng'ombe baitiwa batina ginto na nukuona inyaba moi bakuragwa mathiko ya karikete ya maingi sana na kwevo nyatha ito kwaria batathikwa na mantu ya ng'ombe kuiyo na antu kuragwa na kuya kuvamiwa maitha itonete tia kwende yanjiriria igoroka necho na no kaya kuendelea lakini nende ito wikwa thirikari nera dithirie through the Kenya Defence Forces ibatumi multi agency ya kuhakikisha mantu haya yataendelea lakini ito kwera thirikari niombe kukaukia mauru na yahakikishe mantu haya ukareka antu bakuyotedia antu betu bakweja kwa ninda kaira inya ira nzukembe thene kura wa sana na tukona antu betu iba utiwa batena gento na muntu atwere miaka na mikaka gochwa ng'ombe ira kwithira kithunkuma ukono tebia utiwa bio kulukina rombete thirikari kuleithiria na rithoria nanga barabara kirio totoro bona kinya barabati barenti wono tiela ni bakuona ganto na nikenda bakomba witithia na mbere uturo bo yoraba karika itakara endwa bo bare moyo ende kwene nyantiwa ekorobara bakweri ene baba uragi ni maitha na kwina na barende batumbe nya uchoka skuru no ntobwa kwethirwa baraba chwaira mugate na fees ibara uthairo imaitha kuga twira kwira thirikari yetumana borisi ye ya ukaria ntobeto iba menye nya kwina ntobaraba bakwitaji compensation ekorobara wajane ana baraba tigi batena bethe na ntobaba ingi baraba tigi batena nombi tafadhali inya bunge betu kuboromba ete ni bunge bodi the motion kana petition ya statement from the Ministry of Interior na national coordination ete ni bomenye ni antu bana dene Meru County bombete kugena thina batigi batena gintu kenda bwira thirikari ni quantify asara uru yombe kuria na yombe guchokeria antu betu kethe ng'ombe chire ikonekana ichokwe baraba tethira bakiona ng'ombe chio baregwe kenda bomba kuendelea na maisha yao nonto nende kaba thiriburu barere nkia mukeo na taba tio chiomba
ninto bira badunkumete biete bikayukwi maitha akirikia na ukiririte mubunge urikuwa wekuru kaunti na Meru Elizabeth Karambuka Ilemia na nikirakwa na mami kirasine akiwa mirandi ya witi na mbere kuoneka kukwingi no irathithitie kaita karari kuo kuntu arombete ya Meru muchokia mbunge ya Kambanja na nikenda eta na mbere obathiriria mirandi iratielere oikwere nyamwe kuru mama kaunti utwenwe thai ukaukia mauru ciomie tiga tondo etaki antu bau bonde baumiete kuru batibe wajane ana bara batibe bare batena bethe umenye nate wa bateje kinkuma kimbeche cha affirmative action fund no ndo nandiretera udino ekuru bombere iba kuona mbeche cha affirmative action ke kiama cha mwida bethe babena cio uteno ngwikwa mbasare nikinya uteno ngwikwa anti bethe rabakia empowered na inya youth yetu kuona yetethwa kwa wende inya ni bonto nguatere watu kabila ndatigire ndacho abite kukinyila wananchi na mwaka yumwe ndachionera woni affirmative action fund indombere gutethia antu mwanka thai matangi yoyo kila pahali mwanka thai no weta watiri mana banda athometherie thai bere mandaitare mawakili no utirima ya nende thai turi anya antu baba bure akegwa na rituri baindikania rwego rwandekire electronic fence tubetu aheshimiwa especially mama county menyanto bakwiba kumia eta nombunge we Mr. Speaker sa rwego utigere we koyoria rwarwa igembe na ndatigirire tiera ana betu bara batio chiomba bakona mbetu cia affirmative action akoroba utethwa no ndoni ndari akioto kia affirmative action fund iyakao waigwa de ukelewa nibuo ndugwira Meru tafadhali gitara kinya onjokie niara Kambanja tachoke no ntuko kare na vision kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende walaiboni kagiteno kau musiasa kuma Nterecia imenti no thenwe Patrick Bucha naitete na mbere kumeneria kira akulalamika ni wagi chunchi gikiega gikuthiri gishuke mbunge kia nodimenti inya kenderanio irina headquarters cia thirikari ya kaunti ya Meru na ria nandi etete na mbere kumeneria utongeria Ibrahim Daud nikira kuga ni kwithira kutina kumilikilwa kwa mirandi ya bata akiria kari kuma gishuke mbunge kia nodimenti ripoti ya Mutugi wakiambia Agitari Patrick Bucha kumeria matagiti kia mubungu wa Nodimenti kire kithurano kia mwaka jwa 2027 na arombete akariba Nodimenti kugwatana na kwari na kajo kamwe na kurita mutongeria umwe na kumhigika nikenda kuthugura witi na mbere kumakire thirikari nene wamwe na thirikari ya kaunti batwe tugita 2027 ndenda twethire twigintu kimwe tukiara yomwe rira mwiraria reo agwatathana ya Ameru twetha twakara kwawe tukaugora tukwenda twathidaia abwe bukeja bwakarara nchaura gwakwa ri tutikarande guru tukaria turantu bamwe ethe anantu bakire mabambira barabara eji yumbete akinyaga ukene ibo kono ore kariteu mantu ya stima ibo kono ya kari utejo teoma kwa ugento tukwenda gukaraniria amwe tukarana yamwe Kuruki Bucha na menete miare ya mbunge Rahim Daud ya kugati Nodimenti tirachiara muntu wa kumurita gitine akiugari tayari gukandana na wende bene kwithira miare jene ya kwagira kariba Nodimenti gitio are mutongeria kurungama akauga atiri Nodimenti itaciara mwana ora ombae kurungama gite ni oma kandi ukweli mutembe ya turungama kaindi nyari turungama are muntu akurungama akauga gintu yake teko rumanto teko turumanto bano dimenti tege ni barabara itu nacio barabara cia tushibui tutene nyasti mateu na muntu garamya kengana na kira kuthithia igweja gututaikira tigwathithia jo tutaikira kagitene okau Bucha norotithirite kiara na mubunge Rahim Daud kumana na gucoka nyuma gwa kithomo Nodimenti ugatanga maskuru jatu jonde yareo mwaka jwa thira jatathirite bwega ijathirite bwega tukethira tutina mutongeria urogutega manto ya skuru urogutega manto jana betu akejo turuma kuga tutiombo ciara mwana uro umbo mwita ogu atumbo tutongereria
nikiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Nyo riboti ukithira itwa break ya ndeka inkai nkunde gikombe kia roe ugeta kuraya ni tucokerete. Ng'inang'inene kia mutindo kangangi kuri Kongo kamechemo kuborera na uthongi gankugwate ugeni aja Bezalel ote Meru turi gikumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel ote Meru neju muchijwa kuruka mirire na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochema bia kuria biri na shama kumarikonerie yetu na bithuraniri na uteabo kinande kuthuranira michemanio kana corporate event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Tatua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Awole tiga gutinda kuigwatia thina ni gitarire ukaigurira bikibiki na koguri kanini na gutiange ni ndene mutindo jwa kangangi aria kwijikene ja kwa Ismail Aribi aja ujo kwa Ivan wakinya mutindo jwa kangangi inamania na kijara kia Moi weje ogure bikibiki muthemba jo mwega jura jwijikana ja haujue ona kethro no kwenda muthemba jwa tuktuk tegera ure gwita tegera ure thongi nio eu na bikibiki cietu cina warrant na koguri ni kanini kiria gikwendekana kibande KRA pin na garanta umwe weje na deposit kanini ugachiana na bikibiki o au twina bikibiki imwe itenyunya mauta inge na cio kainunkaira mariga ni ati spare twina cia kung'ana na ni bikibiki cia kinande iria ciumba kwithirwa cigikamata mirigo bwega turingira thimo ni kendo komba kuigwatira namba cietu cia thimo ni cio iji ciandikia ukioni-ini giaku etagwo Ifan.
ni bwega nontu bwa gotudura turi Meru TV ukololo kutungatira kile mitandao ya Nandi, Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Vijana mitandaone bariuga niko kadi na Nandi asiasa ni bambiritie kwithira bagithie na mbere mitaratara ya kwaraniria ninge kuruta uteithio bwa wonjorithia kiri ikundi bia itithia bodaboda baraba ingi bao ni mbeu imbithi ni mutaratara narua ajo kujirirwa entere cia Central South Menti na area ikundi bia itithia bodaboda ba mukirembesha baribarisha wonjorithia kuma kiri mabisa thirikarine ninge kuma kiri abunge baingi bao bara bari kiri murengo jwa tutam bakigwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto ningi Professor Kithure Kindiki. Ni ripoti ya Jeff Wagituma. Na bwatongeria kathumba muthenya jwa narua ni bakinyite ntere cha South Menti batongeretwe ni mujumbe Mwangi Kiunjuri, Daktari Shadrack Mwiti na Muriti Ngugi obisini ya Professor Kithure Kindiki, Gideon Kimathi Mutweri, PS Kiburi na kinya PS Kitonga gatigati kantu bangi baba ingi. Ni aria kiaria Daktari Shadrack Mwiti augite we nethirite akireta mirandi ya witi na mbere girigicigo mbunge giki na kuria kariba South Menti ni bethera wakimunengera gipindi kia biere wa na President William Ruto. Na kama maendeleo tumeona South Menti kwa miaka 3 na mkipatia His Excellency the President miaka ingine tamu ingine vile mpatie mheshimiwa wangu Dr. Mweti tamu ingine, si mtaona maendeleo? Leo sikuji kuomba kura kwa sababu mlinipatia kura, niko hapa kwa sababu ya maendeleo, na hatutaongea sana kwa sababu nakuanga na nyinyi. Mimi leo niko hapa tusaidie nyinyi watu wa boda kwa kupata pesa na kuendelea. Nkuruki siasa cia kuringira ndebe murengo jo tutam jitongeretwe ni Gideon Kimathi Mutweri ni bohoritia kariba South Menti gweta na mbere kugwatira thirikari ya William Ruto nontu bwa Kithure Kindiki. Ukethira mutane kana mwekuru wina ng'ombe eku na ina njau weta thigunkone okaguga ng'ombe eku ithinjwe utithio riti mono batio kwenjau yetu irekeu egwetwa Professor Kithure na bacho twakaria William Ruto Kindiki wetu ejera wa rais 2032 into bibio nda tugagira Kenya ngeibo gwetekeria u kare thirikari na William Samoei Ruto wale wanakubali tukae kwa serikali ya William Samoei Ruto. Ndio maana sasa tunasema William Ruto ni tu. Hebu nisikie vizuri, William Ruto ni tu. Kithure Kindiki naye tunaangalia mbele. Na ndio maana tunaona hata waziri Mwangi Kiunjuri yako hapa na Wesu wametusupport vizuri. Kithure Kindiki tunasema ni 4 term. Ile ya William Ruto 2 na yake 2 akiwa president wake. Otiga tuge Nandi Kithure Kindiki 4. Vijana Kithure Kindiki 4. Kithure Kindiki 4. William Ruto 2. As many as of a similar opinion say aye. For the first time since independent, Meru kuwa na namba 2. Hiyo ni vizuri ama sio vizuri? Ni vizuri ama sio vizuri? Hiyo msisukue kwa rahisi. Msisukue ni kitu ya mzaa. Kwa sababu kutoka namba 2 unaenda namba 1. Na hiyo ndio barabara ya kwenda kwa namba 1. Udhikira antubeto toe antubota la madabu toke ya kumenya. It is possible. For the first time in the history of this country, we have a mathematical path to inanjira yombiga kuoma Mwano Meru our president of the Republic of Kenya in 2032. Ni aria kiaria Mwangi Kiunjuri ukuri mugeni wa gitio kia thone giki na meneretie bunene atongeria aregani na thirikari batongeretwe ni Rigathi Gachagua na kinya kuga atongeria bau batiumba gutethia nthiguru iji. Kalonzo umejifanya unapenda watu ya Mount Kenya sana. Wewe ukiwa organizing secretary wa KANU ndio multiparty ilikuwa inaingia. Ndio watu ya Mlima Kenya walikuwa wanalia kwa sababu ya serikali baya. Ulisema nini kuhusu Kibaki? Ulisema nini kuhusu Matiba?
narudia. Ulisema nini maneno ya Wakikuyu ukiwa kijana, organizing secretary? Ulisema nini maneno ya Mlima Kenya? Tujibu hayo kwanza, ili wewe Rigathi ukituambia unataka tuchague Kalonzo, usiseme ati hukuwa unajua Kalonzo. Wewe Kalonzo, juzi tu 2014, 2017, ulisema watu ya Mlima Kenya they should low like an envelope. Ati tutalala kama bahasha. Na ukatoa vitisho kwamba serikali ya Raila Odinga ikiongoza ukiwa deputy president, Wakikuyu lazima watanyoroshwa. I want you to deny that because you are on record. Wewe Kalonzo, ile ardhi yako unaishi huko nyumbani, historia inasema ilikuwa ya nani? Nimeachana na yeye. Rafiki yangu Matiang'i, nataka kuuliza swali moja. Wewe Matiang'i mnatembea na Rigathi Gachagua. Umeambia Rigathi Gachagua aelezee wa Kenya aliwadanganya yale alituambia juu yako. Kwa sababu Rigathi Gachagua alituambia wewe Matiang'i ndiye ulikuwa unaua vijana wetu unaweka Yala River. Baka saa hii mko na Rigathi Gachagua, Rigathi hajasema alidanganyana na mnatembea na yeye. Tujibu hiyo. Nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Nabo akari kuma nterecia Gatunga ni bacumiritie kulalamika bagitariria mathina Kathumba bathirite bagikorokera nikira bakuga ni kinyamara kia kuthukanga kwa barabara ntere i na ndiro mbare yao ni kire atongeria gucumiria amuko tegera mathina bagukorokera na kwagirithia ugendi ntere i ni riboti ya Dagara Waiguna. Urabu mereta ntoranya mukende wanene Gatunga kiria kari na tori na barana atomeri barabara yenda meta barotha gukorokera irio kora ketho kaibo kiao arae barachimithirie mathani marukire kwebumire gutindika nkare kugerete mwirigo mwenda wa Nkubu kuumana na kuthukanga kwa barabara ino. Rukiri turaukire kuinjarinya ria mwana wetu atutigire aga ugu twe muchunku na tukinja orankare mathiko ijirite antu kengo bathi mochari kugira mwiri ekuya nionie mathina mono nontu tukinja utujire twetwa tugakua murenkari na arebotere ire metuwitia maiga mangi maria nontu njira yetu ni athukire mono nontu bwa wagio botongoria bwa yawe ito jukumire mono tumechukumire mono ala turuka kunja baba rukire twakaya botero twasukuma lakini ngaina tethi ya kugayathi Agaba getarire Kenyamara baitherete bagikorokera arabo geta kumandegoro yomba batura gontoko bataga na kona ndoza kanera gitara gotura barabara ende manto mato korokerete bantu aimanene taimanje ni bothieta kugera mwere bukabo akinyagu bwakinyokia muntu are boka mukamata utikoni Kenyamara keneneku agakona totiumeria metongi utitaero roje na bikibiki kuma thananto imango ina moremo makinya mageta kinya metongi nande kwenkare kuyirite mwiri aga ira merete aga ya karonti mala magana na tire bakaya ana betwa thine bakuruka ya kinya tukuru meire tukamata na mugongo ingila bikibiki tikamata itiona kugenda titotagwe kamatete ana mtu mwaji gukawekire turo birete cibitari utieta bikibiki kuyira agonje na wetu yegware ndoku mono rimwe ntagira na mang'oi mitungi ago nange mitungi ikwira kinyaga uronia ka urakine munde njira yetu tukuremerwo na kubwa ikerero getegete kawera munge mumareria matagete kya mujumbe mwekoro kaunti Tharaka Nithi kiri kura cha mwaka wa 2047 araba kere bogetegerere gukinyira ntongoria ndure kariringira jiga ngucokeria kagwira wa munge nkatho mono nontu boturemira barabara eno jumite endamite barwatha yathi kugurukire riukondita wa kethoka barabara enu bantu agunkare ne kuremerete orukire thiete kugira mwire Nkubu endi toko mwiri bwa mono ntubo twegerua kiao aturuthira njira enu itarore mono ntu turi agu kwira kagoro kegwa kinyo kiombaga turemire kinya njira eno yumite Gatunga yajira wa Kibuti ya kuruka itu twathinire twainya na tugakuthura na Ngai na kuthura ari agwe guru tutura kuthurana na baetwiraga ndakuruka nkamurimira tikaba toyo kawira toyo aya uturimira kinya twamuthurite ngucokeria kawira munge nkatho muno nontu boturimira njira eno nontu thanio kayita kamamia tetigu twakamatire thanduku mwiri uyu na njara
baba wakwa nonekirete au twamukamata na rutarite ngocokeria nkatha bui na ntuburukagira au mama ingi kini wikeno biakwa itukuga twi aturi itukenera muno nontu bakagwira na itukuromba muno antu bara bangi bonthe batakagwira bakaringithi nkoro tenu tio tanture tumukindi we twina uteithio buraya na itukuromba kiri atongoria baba bangi bakobia mbicha akagwira agotonogokia guciarira njirani tigo kuringana na mirigo yetu ikuthuka kuma ntoria mukende wande gatonga gichigo munge kya Tharaka nkiripotera Thuria FM ndito kambita ndagara waiguna kagitina kau akari na bo kuma nterecia athiro rojene ni bashumiretie kulalamika kioro kiara kayao bakiolotera MCA wao Julius Kabira Ntwambao nikira bakuga ni kumama ngugine wagibwa mirandi ya witi na mbere maturene amuba kilalamika ni kuthukanga kwa barabara ntere ripoti ya Kome Omotia ndi mustari ne yombere kupinga nguira Kabira akurita na kwethira Kabira na mami eitarira bati kwethira akiritaira antobeto bathiru ngui kwina ngui mbingi sana ira bati kwethira eturitaira ende utisia kurita bone wambi bozozeti kawiria omurathi nwe musiere ora wituritie takaune kurwirete KMZ odi athiru jene mbezentru aitoritie kutharikiro tongeria bo MZ orekuo Julius Kabira Ntwambao orakuwa naremi ne kuthiri mathina ya maingi ya inyiletia kariba athiru irio barabara itiukileka mburene miruara nontu kuthuka ngwamo na sibitari mbingi akuite ona ndawa mbere pio ndirenda kwanjiri na kwake musie ico atukuona Kabira kwake musie akienda weta utora aumete musie ngari ekeka ya sukumawa na bio tome sukumwa injirari mito ntuko weu imbio tome sukumwa injirari miro munda ate amekira mwaramu ate amekira drainage kwa uko kureke kura na ngangarire ke ya sukumwa Kabira ote maana ya utora kwira wa mantu yanjira na no kuibwa na no kumenya itokoromba nonto still kwena budget ere mwaka yoyo tore merenjira wora tukuona no kurema tore merenjira no remenjira boya oke akolelia ruwa njireye ya roero kirogoya njirera ka antoba musie na bantore bo bari watanire bayo kemaiya njirene bebongwa babu idinjirera nikenda mwire yomba okiluka na no raringirithimo okatumanirwo ni antu kithomba kenda we yotubwithira njirera lakini uteina bata na antu beto bathiro rojene ibyo no ntu tukakoleli sibitari sieto Kabira sibitari sieto itena ndawa sibitari ya level 2 bati kwethe ya shughulikaira antu na sha itena sha no ntu tenda wa siekuo kwa uwe Kabira itokuromba tafadhali we mheshimiwa athiro rojene shughulikira antu beto sibitari yeto iretero ndawa iretero bintu bira bionde bikwendeka nikenda antu beto ya barasua bakethe abato tumira ngarama na kwena sibitari ira siekinithirikare miario ezoseti ni angeli ni akariba mobathiro rojene batongeretu ni maoreki momwe na kangwana Nicholas na arabakuwa utongeri bakabira ibubai na ibubui kwiro maite kateku ngari kithuka ngara jirene kuthuka lakini mwaka yomwe tiero to yo tiere thai tukona antu bakwambiri kubwithia micemanio na tundu twapa na pale kenda buto kwa nivinzi na thiringi ana na manele thai tukwari barabara ye kuma Omega mwanka kuitira ao ya tura nara kwa muthomi barabara ye itumba witika kinyaru are mwiri yora tutitoyo uyurukia kwa gara kuranyonyela injera tukamatacio ni umaga nurongo okeya wetira twabure mathiko yoro kumau Omega kuita kirugoya mwako tunga mwithone barabara eu antu kuwetwa kwa au akwena kirugoya kute kuitika na atongeria ituthura Kabira aritende yoi mwaka yo 14 lakini barabara yu itabwithwa imbitwetere ringi lui tusogete nyuma muno ntubote ngori na itengori yetu tute ugethira mwana mundu atura tharomba kura boruwe atebua ungeatira atebua muteturetere ni muringu nugubwa boyele itotira bogu kuwa te atoimuka muka kwandete okatiria ureta kinyansera were ndomore nonge onsera ditazurubare mama okadita mukai mundo pio no ndo tonge wera ndomore na ditanguwa mama no rito mama
no te tie ende mbibo ya mundu ageruma mundu mukanka ibu otaiga no ndo wa mwazi wa kwa mwamba bya koleo teona lo kuibwa antu akaida ya wazaluti niko kuibwa wanale akeyo koinya ngeliao kinya jongo gete tora jogo maruma niko kuibwa kuwa to kuwa batwe MCora we kuwa kabera na kundiscriminate antu beto na tutenda bo na kirimanto yakonie ngui cikuandikano ni thirikari ya kaunti ya Meru Seti ariwa yakolelie rutere rwa wandikani bwa thirikari kwina kanya twanya turato kwandikano thaitwa ECD teachers na twanya tonge tutinge turato kwandikano itukoromba ukakira ki county wetera orero kayo waki kitakataka renge itukoromba kinya thai rira twanya tuto kwayo ukareka wayiro twanya tutiani no twanya turi to twinge turatomba kwethera tukiayirwa na betu bakaibwa uma mwana muno ontora fulani na andikito kwa uma at least kwena na barabandiki mkeripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia riboti unio ikethira itukinyithia muthia yo yaratu kubanganitia kirimetha ya nteto Meru TV ngwire thank you very much nontu bogo tuthura gutene batu ikinya amu nontu boku nitutugite nyombe nteto irairi negweta kathetu neka Meru ko lilo tutingatira kirimitando kinandi Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya, kirimitando ingi ya kinyaniria kinandi @Meru TV Kenya. Inkwendere gita rirega.